پشتی داربه لشکری یا ترکیه اپراسیون برفرا دست بکر. دوان اپراسیون دا به هزاران کس جی کار خاطینه درخستن. بشک جی چاپمنی ترکیه جی بویا قربانی و اپراسیون. و گور زانیاری حتی نها زیادتر 195 بشن چاپمنی هاتینه گرتن و خباتکرین و جی کار خاطینه درخستن. روزنامه‌وان جسیم ایلهان جد ده هفپیوین خواده بال سر آزادی چاپمنی کشاند. نزدیکی سد وجگو نزدیکی سد پنجی روزنامه‌وان جی نهاد گرتگی هدا جبو روزنامه‌وان تی هاتنه گرتن. مثال نودی قال سال نودین دکن او نای یعنی عمر من نای بیرامن عمر من ناگی جویالی مهان روزنامه‌وان تی دکن که های ما جوی سال نودی جهنه یعنی ترکیه عالیه چاپمنی روزنامه‌وان تی دا زفریه سال نودی ev rojnamewan û rojnamewanê girtî û rojnamê ku hatine girtî pirî ew kin mualîfê îktidarê ne. Çavderiya mafên mirovan ya cîhanê jî di derbarê çapemeniya Tirkiye ve raporteyek weşand û diyarkirin ku 145 rojnamevan di girtîgehên Tirkiye'de ne. û gurî çavderiya mafên mirovan Tirkiye ji aliyê zindankirina rojnamevanan de devleta sereke di cîhanê de. Rojnamevan Cesim İlhan dibêje zordestî bi tinê li ser çapemeniya muxalefeta Tirkiyeyê. Vê derê rewşa rojnamevana û televizyona û rojname çawanin hûn wî dipirsin gelekî nebaş e. Yani pir nebaş e. Pirî hevalê me hene alî fikrê da jî ji alî jiyanê da jî aniha ji alî abûyê da kendine tengasiyê ku medyayê ku tê da dixebitin hatine girtinê. Ja ev encama girtina televizyona û rojnama ev iktidar dixwaze ku alî birçîbûnê ba rojnamewana bide terbiyekirinê. Hişyariyên çavderiyên mafên mirovan, Yekîtiya Awropa û xemgîniya cîhanê ti bandur hîn li ser Tirkiye neçikiriye. Bi sadan rojnamevan di girtîgehên Tirkiye'de ne û bi hezaran ji karê xwe dûr in. û azadiya ramanê jî û ya çapameniyê jî roj bi roj tengtir dibe. Ara Macar, dengê Amerîka.